no mu district ya Rwampara ha polling station ya Mwizi Central ahambuga nkuru za Mwizi Kabura Town Council akaruru kagendaje kandi byo kwerinda byayongerwa mwamani ahitwaza kuhandikira amakuraga ha polling station ya Mwizi Central mbakazi muri asimu yabaye bembire no bururu binabere nabona kandi ana kansime yabaye no bururu 31. Twahika ha polling station ya Rukarabo ahari Mwizi Health Center ya kana kandi umukabakazi muri asimwe yabaye no bururu 83 ana kansime ay no bururu 223 umukabashija Charles Ngabirano yabaye bembire no bururu 26 Julius Tusime Karuhanga no bururu 5 nabona byamukama Richard Rurangwa ayo no bururu bubiri bwonka baba agents betu ba voters cyaba rampant munonga. Security is very thin, security teriho bari mu motoka ibiri, so security tine abintu byaenda kugikiza mani. Then ndeba harimo nankani registers abantu binji tubarimo n'ababiri nibe manyango barimo abinji tubarimo konkane bivyo no byabaho. Then ayitukisinga karuru bareta violence benda ngo bitarangirirwa. Twazo mugombora ya Rubaya akaruru kabakihorere no muntu witu atwarira ibintu binji areba munasinga akaruru kanje owabari namba ya kabiri ari nye yabari kano kakuru yabaye no bururu obururu ata 253 umwami kakuru yabaye no bururu around 19 bunafaho munonga yabar competitor wanje JB yabaye no bururu 253 abantu bona ba celebrating atwatrion tujaguzana banchiriza higuru kutwaza banyeta ngisho signinze naza kikaho kusigninga abo kuba ejo yaber polling station yanje yikuzarwamo nashango urubwanje bahereze kubindura batekaho 288 mushanju bajindura mwina na wareba norebera utingmanye migure cyane cyo batwato medi norebera ngo babuhindurane karamu icyare kindi ne cya mutonto kandi okunayo katambura kurunji gasha kwa Aiden Bataringaya.